Саламатсыздар, Ысыкөл онлайн YouTube каналын катталуучулар. Бүгүн 9 август Каракол шаары валюталар курсу менен тааныштырабыз. Мына эмесе кеттикле. Байсал обменниги доллар 84 сом, рубль 1 сом 32 тыйын. Капитал банк доллар 82 сом 50 тыйын, рубль 1 сом 33 тыйын. Аты жок обменник доллар 84 сом, рубль 1 сом 32 тыйын. Халық банк доллар 82 сом 80 тыйын, рубль 1 сом 32 тыйын. Таскреда банк доллар 82 сом 50 тыйын, евро 84 сом 50 тыйын, рубль 1 сом 33 тыйын, тенге 12 тыйын. Сиздер менен Ысыкөл онлайн YouTube каналы болду. Бүгүн 9 август Каракол шаары. Саламатта калыңыздар.